الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan, haram Islam, alhamdulillah, yarinay sa kita niyong miyabot pa waktu na to. Amin, waktu pagbabakbakan na to, dahil di ha programa sin Nidal Islam Foundation, ha Islam TV, yan Channel 50 sin Sky Cable. Waktu ini parusukuan sin Guru Nato Mulia amin dimihil na isap kato taniw pangadyan sarta pagpatumtum kato taniw katan sin kahalan liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ngan sin agama Islam ha waktu biha onini in maudu sin Guru Nato kalasahan amin pagyanon ad-da'wah ila al-qabail wal afrad. At iniya amuin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamangaliuran sarta tisulakan sin bangsa Arab. Insyaallah dumung kita niyo bang biya in amoy indahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod paparkala ini itukbal ko kaniyo in Guru Nato kalasan wairuna dugaing dan Syekh Jumar Naim fal yatafaddal siyadatu maskura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas ay nakapuji bansang lit tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukbal takan niya sa lagu-lagu iban sa taud-taud pagsyukur. Dilan niya pa kita maniw-tiw waktu sarta ni'mat sin kabuhi. Amin kabuhi way tayo sibaan way ta siyayang mat malengkan yu salta doon ha pag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Anjari in topic atau kan masing-masing naman kita akisa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil miyawot na kita panawag-tawag niya pamangaliuran iban amin tiap-tiap manusia diawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habulan Dzulqa'dah atau nikahang puas pagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga estimaton Gregorian calendar hakainapusan bulan sin June atau akan panagnan bulan sin July. Hatahon unong nga kato sang kutag siyam miladiya na Gregorian calendar. Nagbalik ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Makkah karna amuin manawag-tawag atau akan hipakita hibaita hisuy-suy kanila bangunoy na agama Islam. Sabab magsusok na in waktu kiyaw na sin mga manusia magkadto sila pahula Makkah. Biasin bihawon biya mga maghaji sila. Sibura kausugan atau akan tiap-tiap tumpukan kabila
magdatong sila maun pamakka. Karna hamaksud maghadji, mamisita, pabay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyashhadu manafi'a lahum, iban hasupaya makalawag, makaaten, makasaksi sin biya mga makalawag sila kamumpaatan. Wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, iban tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala amin haadlawan matampal siya. Sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayrun na nagkusiba waktu. Pagtawagon bang bahas ang galis, alaw niya grab the opportunity. Hati niya, way siya nagkusiba waktu, in waktu yato iusal niya. Waktu pagdatong nila, karena magadji, iusal isa min Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu niya, supaya kapasampayan sila sin agama amunin agama Islam. Na nagdaratong na in mga tiap-tiap kabila maun pahula Makkah sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam piasawa niya, piatampal niya, iban pianawag-tawag nin agama Islam kanila. Adapun ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in panawag-tawag niya ini bukon sa jahatahon hikahangpo puasin pagkanabi niya buat malingkan nagtagna pa in panawag-tawag niya din pasin hika 4 tahun puas pagkanabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa amura kumanhat waktu ini atau akan hatay niya tu nagtagnin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy nangayo bangbiya din katabangan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban malang nila hisiusin manusia amoy mamuhinga kaniya iban makatabang sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay sin agama risala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Din ang mga kabila liuran sin mga manusia sin mga sila Arab amin diawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabaytah Imam Az-Zuhri law niya din ang mga nasabot amin tumpukan sin mga manusia di matong maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan pianawag-tawag diawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa niya mga piyakilain ginhawaran niya insya Rasul sallallahu subhanahu wa ta'ala naraak amuin magpasampay risala sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan niya Banu Amir bin Sa'sa panubo hi Amir anak hi Sa'sa ini karon niya hi Muharib bin Khasfa panubo hi Muharib bin Khasfa ini kato niya panubo sin Fazara ini kato niya ini kaupat niya amunain panubo sin Gassan ini kalima niya panubo sin Murrah ini kaunom niya panubo sin Hanifa iban panubo sin Salim panubo sin Abbas panubo sin Banu Nasr panubo sin Banu Al-Buka iban panubo sin Banu Kinada iban panubo sin Kalb iban panubo sin Harith bin Ka'ab iban panubo sin Uzrah iban sin Hadarma sumagawa ingkatan panubo amoy nasabot tayadto wayroon timayma way nila siyambag in panawag-tawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy nimbi ang mga panubo atau kan kabila kabail siyabot sin Zuhri amura kumanlong niya in panawag-tawag kanila bukon sa jamin tahon hikahangpo puasa pagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawalon niya doon din patahon
amuin hika 4 tahun puas pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil matupay kahampu ani hati niya tahun puas pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian India mga pagdawas si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang tabi mga taki-taki unin tiap-tiap panubo biasin panubo kalb di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun biya mga patumpukan sin pamaybay nila mga kato di subdivision yuqalu lahum bani Abdullah in sila panubo pagtagong ni sila panubo hi Abdullah nanawag-tawagin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun papag-ibadat pa Allah Ta'ala ampa niya piyakilain ginhawabaran niya in siya Rasul sinallahu subhanahu wa ta'ala hatta innahu la yaqul sambil nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdullah ya kamu panubo sin Abdullah inna Allah qad ahsana isma abikum bunal tudin Allah subhanahu wa ta'ala piarayaw niya ingan sin ama niyo piarayaw niya ingan sin ama niyo sabab ngiyana din ama ni Abdullah ay may mana ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala di na sabab yan subay isa parayaw niyo in piil palangay niyo harap magtupa Allah subhanahu wa ta'ala falam yaqbalu minhu ma'arada alaihim minsan biya tuwairun tiyayma sinbanu Abdullah at ina sinbanu kalb in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaya kisaray sa panawag-tawag sin Rasul habanu Hanifa panubo sin Hanifa di matungmo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pakabaybayan nila ang pananawag-tawag kanila ang paniya piyakilain ginhawabaran niya sa minsan biyad to ini tuyo pagdawas sin Rasul wairun hambu hang sulag din kanila amoy nanay mai hapanawag-tawag sin Rasul buat malainkan amoy namissara pa sila siyambungan nila pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panambungi amoy bukon marayaw. Demikian dimatong na isabi Rasul sallallahu alaihi wasallam baba ni Amir bin Sa'sa nanawag-tawag da isab siya Arab madto papag-ibadat pa Allah Ta'ala iman piyakilaning ginhawabaran ni siya Rasul faqala Buhaira bin Firas in Buhaira bin Firas hambuk din kanila panubo nila panubo hi Amir bin Sa'sa wallahi law anni akhadtu hadha al-fata min Quraish la akaltu bihi al-Arab thumma qala ara'aita in nahnu bay'naka ala amrik thumma adharaka Allah ala man khalafak ayakunu lana al-amr min ba'dik qala al-amru ila Allah yad'uhu haythu yasha wa qala lahu afanahdifu nuhurana lil arab dunak fa idza adharaka Allah kana al-amru li ghayrina la hajata lana bi amrik fa abaw alayhi inagi sinabuk usugini hi Buhaira bin Firas law niya wallahi law anni akhadtu hadha al-fata min Quraish la akaltu bihi al-arab bang sadya law ni pat biuno ko inhambu kusugini tartanto na sadya buno unday sa baku sin Arab thumma qala araita in nahnu unuha pangatod buya Muhammad banging kiaunan sin kami magbaya kami kaymo at inya magad kami hadiakan mo ampa pagpuas din dito piyatampal atawakan ini pialanyot sin Allah subhanahu wa ta'ala nang daog kaw hamanga sila simulang kaymo ayakuno lana al-amru min ba'dik uno aunda ka mahasil namo karayawan aunda ka mahasil namo pangarta aunda ka mahasil namo pagnakura qala inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amru ila Allah in mga pakarajaan yaun in mag-decision kaniya Allah subhanahu wa ta'ala yada'uhu haythu yasha siya in magbaya-baya bang hisiyo niya atau akan kansiyo niya hidihil in pagnakura atau akan pangarta
inagi sinhambu kusog ini Buhaira bin Firas afanuhdifu nuhurana lil Arab dunak uno sacrifice na mo masumbay sin mga Arab hakarna mo ubos bangtoy ikaw mang daog wayroon da mga di da kami mahinang nakura wayroon da makawa na mo karayawan la hajata lana di da kami maghajat ha mga panawag-tawag mo yaon ha mga pangpiyangdaakan mo faabaw alayhi sarta nagmari sila at inyaway nila tiyayma in panawag-tawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil amuin Banu Amir ini nagbalik minuy din hapaghadjian ampa sila biyan ng history nanuisoy pahambok maas sumagawain maas amin kya suisuyan nila ini wayron nakapaghadji sabab sin kalaas niya wa qalu lahu inagi sin mga tao panubo sin Amir bin Sa'sa'a ja'ana fatan min Quraishin min Bani Abdul Muttalib aon di matong matukamu ambo kusog insya din panubo sin Abdul Muttalib yazam annahu nabi insya naggulal gulal niya in ginawaran niya nabi yad'una ila an namna'ahu nanawag-tawag siya amuin protektahan namu siya wa naqumu ma'ahu iban tumindog kami sarta niya at niya magad kami kaniya wa nakhruj bihi ila biladina iban gumwa kami magad gumwa ini matto siya magad kami gumwa matto pahula namo wa nakhruj bihi ila biladina tinapagwaon namo siya din hawla Makkah harap matto pahula namo aywa fawada asy-syekh yadayhi ala ra'sihi diutang sinamuk maas ini india mga lima niya paunia thumma qala ya bani Amir ya kamu panubo sin Amir hal laha min talaf hal laduna baha min matlab abang makato uy nasayang nakarayaw nasayang ang makato biya makiasayangan siya wayroon na biya mga ini chance amuin makawa niya atau kan mahasil niya biya kiasayangan in hambuk maas mayta niyo piyalaway atau kan mayta way kamu timayma sin panawag-tawag niya walladhi nafsu fulanin biyadih iwan sapahan ko patag milik sin ginhawabaran sin tawed to ma takawwalaha Ismaili qat wa innaha lahaqqun fa ayna ra'yukum kana ankum long niya amunayaun ma takawwalaha Ismaili qat awayroon atau kan amunayan biya mga piyag suy-suy amuin panubo siya si Ismail wa innaha lahaq atin yamang siya panubo si Ismail in siya uno nabi raisab wa innaha lahaq bunnal to din siya bunnal fa ayna ra'yukum kana ankum nahawno nabi ang mga pamikil niyo in kiaunan din suy-suy asal kiingatan niyo sumagaw may tabyutanan niyo ataw kanway kamuna naimai aywa amayad to yung biya mga kahalan jimatu kanila kahalan sin mga panubo amuin way na naima hapanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ada punin mga bariman tinyang kain na ito siya but amuin natawag atau akan kaya pasampayan sin Rasul mga panubo way na naima sin panawag-tawag sin Rasul habiyaon mga ini tumpukan liuran sin mga manusia aming timayma para Rasul sallallahu alaihi wasallam biada sin kabiaksahan atau kan maklum keingatan sin kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam in panawag-tawag niya pakatan kabila iban magdaratong maun pamakkah karena maghadji ipakita niya atau kan ipanawag-tawag niya hatiap-tiap hambuok
iwan na tiap-tiap manusia bang uno in agama Islam. Sambil aon din ang mga anak kadakwahan niya inbiya mga panambagi nila barayaw. Aon din sa panawag-tawag atau akan kadakwahan sin Rasul na marat saya kaniya. Sumagawa india mga itungan sin namarat saya para Rasul hal zaman yaon tiyo-tiyo dahin timayma para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga timayma Hiswaid bin Samit kana syairan labiban min sukkan Yathrib. Insiya ini Hiswaid bin Samit hambuk din siya na magsishiir mingat maglangan-langan. Sarta insya nakabutang siya haula Yathrib, haula Madinah. Wa yusammihi qaumuhu al-kamil. Panawag inbiya mga alias niya. Duna qauman niya hi al-kamil. Tinya hijukup. Lijaldihi. Karena inbiya mga pais niya malingkat at turun. Wa sya'rihi. Iwanin buhok niya. Wa syarfihi. Iban biya mga honorable siya, mga kato, taga darajat siya kauman. Wa nasabihi, iban panubo niya, big family siya. Ja'a Makkah tahajjan, aw mu'tamiran. Di matong magtupa Makkah, maghaji atau akan magumrah. Tiawag siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, diawan siya sin Rasul, hatungod, ini hapag-agama, sin agama Islam, faqala la'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i. Inagi sinambo ki Suwaid bin Samit. Ada kala along niya. Amoy biya mga pinawag-tawag mo yaon, biya na isabsin biya mga halom atau akan ini biya mga tiyatayma ko atau akan biya turay sa biya mga pag-agama ko. Biya nawag-tawag mo yaon, biya turay sa pag-agama ko. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man alladhi ma'ak? Unuta imbya mga diara mo yan, panghindo. Kala hikmatu Luqman. Indiara ko ini. Hikmah panghindo sin Luqman. Kala i'ridha alayya. Inagisin Rasul. Basa kuno kato. Pasawa kuno kato. Fa'aradaha. Ampan niya explain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhal kalam hasan. Walladhi ma'i afdal min hadha Qur'anun anzalahu Allahu ta'ala alayya huwa hudan wa nurun. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagyanon mo hikmah sin Luqman inyan bisara marayaw. Sumagawa amuin diara ko ini, panghindo diara ko ini labi marayaw, labi afdal din kayo mo. Din sin panghindo amin diara mo. Inka ko ini Qur'anun, Qur'an anzalahullah, piaturun sin Allah ta'ala kaku, insya ini panghindo, iban sahaya siya, ilaw. Fatala alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, biasa, ampa namasain Rasul sin Qur'an, biasa niya nambuko sugyaw sin Qur'an, ampa niya tiyawag atau akan diakwahan paagama Islam, ampa nag-Muslim intaw ini. Artinya, isya itu Hiswaid bin Samit. Wa qala inna hadha laqaulun hasan. Inagi Suwaid bin Samit bunal to din kay mo yan kabtangan marayaw. Walamma qadimal Madinah lam yalbith an qutila fi waqati bainal Aus wal Khazraj qabla yawmi ba'ath. Wa kana Islamu fi awaili sana 11 minan nubuwah. Longnya hawak tuman nakaratong Hiswaid bin Samit pa Madinah, wayron na siya limugay, buat malengkan na buno siya. Hapag bunuan, hantara sin Aus iban sin Khazraj. Sabab, inhula Madinah, haway pa nakakatuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haway pa sila nanayma. Panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, on pagrido doon, pagbanta-bantahi. At niya pagbuno-biunoy, antara sin dua amin kabila, dua tumpukan sin Aus, iban tumpukan sin Khazraj. Sambil hawak to nabuno in
ini Suwaid bin Samit. Ang paingkiaunan sin pag-Islam niya, nag-Islam siya hapanagnan bulan sin ikahangko tag isa tahon puas sin pagkanabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini karwa ang mindyawahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuna hi Iyas bin Muadz. Ingkiaunan niya bata-bata sarta gulaman. Insiya din day sa mahula Madina. Di matong maun amiagad siya hatumpukan sin mga Aus. Hatahon ikang putagi sa puas pagkanabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Id kanat niranul adawa muttaqida fi Yathrib bainal kabilatain. Atay mi tumasi-masi pa imbiya mga pagbanta ini pagrido pagbuno biyunoi sindua tumpukan sindua kabila amunay kabila sin Aus iban sin Khazraj sarta ingkyaw sin Aus tiu-tiu da sila miyadto day sin Khazraj tinamataw din mga panubo Khazraj miyadto nagadji atau kan ni nagumrah in mga sila Aus tiu-tiu da sila sambil keingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiingatan na yung pagdatong nila. Niyadtuin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sa limingkod. Wa qala lahum, nagisin Rasul kanila, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu? Uno, aon doon dia mga karayawan, diaraniu kaniya? Faqalu, wa ma dhak? Falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakdamihim ja'ahum fajalasa ilaihim wa qala lahum hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu faqalu wa ma dhak qala ana Rasulullah inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno ang kadiaraniu den karayawan den sindiaran yu kaniya faqalu wa ma dhak unim ya ma pagyanon mo karayawan inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana Rasulullah inaku amuna in Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'athani ilal ibad piarani aku harap pamangasila ipun ad'uhum an ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Piara ako sinallahu ta'ala manawag-tawag pa mga ipon niya. Amuin magtag-ipon sila pa Allah ta'ala. Iban di nila sakutuhanin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na. Wa anzala alayya al-kitab. Iban piaturunan na isab ako kitab. Hati niya amunin Quran. Thumma dhakara lahum al-Islam. Ang pasyabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Islam, inagama Islam, bangunin Islam, sambil biasa kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran. Faqala Iyas bin Muaz, inagihi Iyas, ay yawmun, ay qawmin, ay qawmi, hadha wallah, o kamu kaumanku, inian lonya wallah, lami marayaw, densin pagdatong niyo mari, labi marayaw din singgiyawi niyo mari fa akhadha abul haisar Anas bin Rafi' rajulun kana fil wafad hanfatan min turabil batha farama biha wajha Iyas sambil kimawahi abu ini al haisar artinya hi Anas bin Rafi' inseni usog din ang mga hangkagaran sila man hi Iyas hangkagaran sila ni Iyas kima siya, kimumkum siya, bagumbun, ampan niya liyarok, habayhu hiyas, wa qala da'na ank, laung niya, laung sinhamu kusog ini, pasari na kami, kanya, ayun natin niya, ay nako lumud-lamud, tabata pa ko maglamud-lamud na ko, pali umri, sapahan ko, ini hakabuhi ko, lakad ji'na li gairi hadha, di matong kami mari bukun karna dumungog sinagama atawakan bukun karna hi Muhammad bukun karna sin pagkarasul niya
fasamita Iyas, himundong na sadya Iyas, way na siya na misara, wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampa timindog na Rasul, wansarafu ilal Madina, was minig na sila, at minig na sila pahula Madina, min gairi an yanjahu fi aqdi halfin ma'a Quraishin, awayron sila nag-success, karena in maksud nila madto, kumawa sila biya mga kusog, duma sila biya mga maghambok, pamanga sila bangsa Quraish. Pabada ruju'ihim ila Yathrib, lam yalbath Iyas an halak. Pagdatong amuin nakawi na sila harap pahula sin Madina, wayron dabi alimuway Iyas nawapat da siya, wa kana yuhallil wa yukabbir wa yahmid. Inkiaunan niya pag-uwi niya man pa Madina, in siya magla ilaha illallah, magla hawla wala magla ilaha illallah, tinya magsabot na siya singkali mala ilaha illallah, wa yukabbir iban mag Allahu akbar na siya, wa yahmid iban in siya mag alhamdulillah, tinya nini zikiran, wa yusabbih iban magyan na siya subhanallah subhanallah, inda mautihi awaktu amin sung na siya mawapat, fala yashukkuna annahu mata musliman, way pagduarwa in siya yadto ini lamud atin niya muslim na siya hawaktu siya nawapat. Demikian ini katun Yahya Abu Dharrin Al-Ghaffari mundiawan sin Rasul nakapag-Islam. Ingkyaw niya din ang mga ini tao Madina resab siya. Sambil miyabot kanin suy-suy amuin pagka Nabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagsuy-suy kanin Suwaid bin Samit Ibn Iyas bin Mu'adh waqa'a fi udhuni Abi Dharrin aidan. At miyabot yung suy-suy. Nagmuslim na Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'adh, sambil amoyat to innahi ng sabab simud siya paagam Islam. At hi Abu Dharrin Al-Ghaffari. Kaya riwayat Imam Bukhari din kan Anas Ibn Abbas, doon niya kala Abu Dharrin, inagi Abu Dharrin Al-Ghaffari, doon niya kuntu rajulan Giffari, kuntu rajulan min Giffar, fabalagana anna rajulan kad kharaja bi Makkah yaz'amu annahu nabiyun. Inakuha mo kusog din ang mga Giffar. Miyabot ka mo, bunal to doon ang kusog, gimuha hula Makkah, in siya naggulal nabi. Fakultu li akhi, inagi ko hatay manghud ko, intalik ila hadha rajul wa kallimhu. Kadto kao pa ang kusog yaon, ibanda siya magbisara. Wa'tini bi khabarihi. Ubus, magbalik ko mari, suy-suy ako sin, kabar niya, suy-suy niya. Fantalaka falakiyahu. Miyanaw intay manghud niya. Ampa, nakapagbak sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus, nagbalik siya pa Madina. Fakult, ma'indak, inagi sin Abu Dharrin Al-Ghiffari, unang biya mga suy-suy naramo. Faqala wallahi, inagi sin tay manghud niya, sapahan ko pa Allah, lakad ra'aytu rajulan, nakakita ako usog, ya'mur bil khair, mangdaki sa pahinang marayaw, wayanha anis syar, iban manglangi siya din hinang mangi. Fakultu lahu, lam tushfini binal khair. Laon niya, inagi Abu Dharrin Al-Ghiffari, biya bukun pa ako kontento, waya ko biya mga kensuwan, sinsuy-suy mo yaon. Fakadtu jirawan wa asan, kiyawa ko biya mga taumpa ko, iban sin tungkod ko. Thumma akbaltu ila Makkah, ampa ko miyadto pahula Makkah. Faja'altu la a'rifu wa akrahu an as'ala anhu. Impain kiaunan ko, di ko siya kaingatan. Iban mabungsi ako amuin, maniso ako amuin, mga subuh atungod dapasan niya. Wa ashrabu min ma'i zamzam, ampa ko minom din hatubig zamzam. Wa akunu fil masjid, ampa ko nag-istambay ha masjid. Qala pamarra bi Ali, ampa amuin kialaway atau kan lima bay kakuhi Ali. Faqala ka anna ar-rajula gharib,
inusog yun biya mga ini stranger. Artinya, bagong muka dadi. Di kakilahan. Qala, kultu na'am. Law niya, inagi ko, ay inagi sin Abu Dharrin, hoon. Faqala, pantalaka ilal manzil. Ang pasabihan, inali radhiyallahu an, minuit na siya pabay niya. Pantalaktu ma'ahu. Miyagad ako kaniya. La yas'aluni an shay. Waya ko yasubuna hatungod sinuno na. Wayron na isa, bako na nga subo. Wala ukbiru, iban way ko siya suyisuyan. Malamma asbahat gadawtu ilal masjid. Yabutin pagkinsumon. Miyadto ni sa bako pa masjid. Wayron ako na nga subo. Hatungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron na isa bahambuk. Den kanila amuin na nga subo ka ako. Hapasal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayron na isa bahambuk den kanila nanuy-suy ka ako. Hapasal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala pamarra sambil kialabayan ni sabaku sin Ali radhiyallahu an. Faqala amazala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'd? Qala qultu la. Uno, di mo pa kakaingatan. Amuin bay sin usog. Di mo pa kaingatan in bay niya bang hauno? Inagi sin Abu Dharrin, la, di ko pa kaingatan. Qala fantalaka ma'i. Qala faqal ma amruk. Miagad siya long niya kako. Ampa siya nangasubo. At tinaya Ali. Ma amruk. Uno tabi ang mga pakaradyan mo yan. Uno yung giyawi mo yan. Wa ma akdamaka hadhil balda. Unin ninang sabab may tako miyari pahula ini. Qala qultu lahu in katamtu in kutimta alayya akhbartuka. Bang mo ako biya mga ini isikreto mo sadya inggawi ko mari. Baita ang takaw singgiyawi ko. Bang kau di mano isuy. Baita ang takaw sinuno inggiyawi ko mari. Miyaksud ko mari. Qala fa inni af'al. Inagis na Ali. Hoon, hinangon ko. Tinasikreto sadya. Qala qultu lahu inagi Abu Dharrin. Balagana annahu simampay kamo. Aon hambog gimwa usog di hahula ini. Naggulal siya bunnal to din siya Nabi. Nabi sinallahu ta'ala. Piara ko mari intay manghud ko. Namis sarakan niya. Nagbalik naman to pamadina intay manghud ko. Nakapag meeting kami. Sambil biya mga buko na ako kontento sin suy-suy amin kiyabaita niya kako. Mabaya ako amin makapagbak kami. Faqala lahu inagi sin Ali radhiyallahu an. Amma innaka kad rushidta. Budal to din ikaw biya mga inihalom na kau jimakpat na kau halom na kau biya mga direction marayaw. Hada wajhi ilayhi. Ampa niya biya mga inaku inilon niya harap na kumadto kaniya. Artinya biyata sinali inaku harap na kumadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udkhul haythu adkhul. Sud ka mahon ako sumud. Fa inni in ra'aita ahadan akhafuhu alaik kumtu ilal hait ka'anni asli nahli. Hinduan niya biyan ni Abu Dharrin. Lo niya sud ka mahon ako sumud. Bang ko makakita. Hambuok manusia amuin kabugaan. Mangon makakita kay mambuk manusia amuin biya mga kabubugaan atin niya puntara. Kumtu ilal hayt tumindog sadyan ako dito ha. Tumindog ako dito ha dingding. Kaanni aslihu na'li biyasin sa kawlawla biyayo rayo ko biyanin jinilas ko. Wamdi anta ampa inikaw at tinalayo na kaw. Pagoy na kaw. Famada. Wa maditu ma'ahu hatta dakhal. Miyagad na ako kaniya. Ampa. Amuin sambil nakasud na siya. Paway. Wa dakhaltu ma'ahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampa simud na ako palaumbay. Sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lahu. In agi ko pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irid alayya Islam. Pasawa ka ko. Ato akan explain ka ko in agama Islam. Fa'aradahu, i-explain kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa-aslamtu makani, atin niya dito na ako mismo hatindugan ko ito nakapag-Islam, nagsyahada. Faqala li ya Abu Dharrin, inagin niya kako ya Abu Dharrin,
uktum hadzal amr, ayaw na biya mga pasaplagay ni kau muslim na, warji ila baladik, ampa kau madtu kadto na kau pahula mo, fa idza balagaka zuhurana faakbil, bang supama niya bat timampal na at inayin pakaradyan na mo na kadto kau, karikaw at niya bang biya mga di mayo rayo na inhal bukod na biya mga critical na kadto kau, karikaw. Fakultu walladhi ba'athaka bil haq, sapahan ko amoy nagparakay mo hakasabunnalan la asrakhanna biha baina adharihim, iulak ko yaon inbiya mga pianawag iulak ko inbiya mga pianawag tawag muka ko hantara nila at ini public ko tod. Faji'tu ila al masjid, sambil inagi Abu Dharrin nakaratong na ako pa masjid, wa Qurayshun fihi, certain mga Quraysyan doon. Fakultu ya ma'syara Quraysh, o kamu mga Quraysh, inni ashhadu, bunalto din ako magnaik saksi an la ilaha illallah, wayroon amuin wayroon mapatut sumbaho nakasabunnalan buat malaingkanin Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, iban magnaik saksi ako bunalto di Muhammad ipun ni iban rasul niya. Faqalu kumu ila hadhas sabi, nakadto na kamo paham mo usog yaon amuin dia mga abnormal atau kan usog amuin way Tuhan niya. Faqamu, ampa sila miyato na nagdungan-dungan timindog, faduribtu, ampa nila ko biya mga liubak atau kan binasa li amuta, hasupay ako mawapat at hindi mapatay. Fadraka ni Abbas, kaya yaw iabutan ako hi Abbas. Faakabba alayya, gyulgul niya na ako. Thumma akbala alayhim, ampa diya mamiyadto kanila. Faqala waylakum, taktuluna rajulan min Giffar, kabinsanaan kaniyo, unubuniun ninabukusog, dinapanubo gising Giffar, wa muttajirukum, wa mamarrukum alal Giffar, uno ibaning kiaunan at inya sin mga business niyo iban sin lalabayan niyo doon ang bani Giffar panuos ng Giffar. Faaklaw anni ang pahundungan nila na isap ako. Fakala wailakum ang panaisap yan pagkinsum raja to nagbalik da ko inagis na Abu Dharrin. Fakultu mithla ma kultu bil ams, biyayta ko na isab, iulak ko na isab, biyasin iulak ko kahapon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalu qumu ila hadzas sabi, nakadto na kamo paamo kusog yaon way Tuhan niya yaon, amo kusog atawakan abnormal yaon. Fasana'a bihi bima sana'a bil ams, hinang nila kako, biasin hinang nila amin kapo na binasa nila ako, sambil nakakaw ni sab, yabutan ni sab ako sin Abbas, diulgol niya ako, bisara niya risab, biasin bisara niya kahapon nito, atin niya dito na salamat ya Abu Dharrin sa pagprotect kanya sin Abbas, sambil minuy siya pa Madinah, amoy ato biya makisa maniyo tiyo sin Abu Dharrin al-Ghifari. Demikian ini kaupat niya kisah panawag-tawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Tufail bin Amri ad-Dawsi. Law niya kana rajulan syarifan syairan labiban. Ini Tufail bin Amri ad-Dawsi, usog biya mga honorable, taka darajat hakauman nila. Sarta rais kabilati Daws, nakura siya sing kabila Daws. Wa kana li kabilatihi imarah wa shibhi imaratin fi ba'di nawahil Yaman. Kabila nila on sila biya mga style biya mga building. Doon ati bahagian hadul-dulan hakid-kid sinhula Yaman. Sambil miyabot na dimatong siya pa Makkah. Dimatong pa Makkah Tufail bin Amrin ad-Dawsi. Hataho ni kang kutagisa puas din na pagkanabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aywa, fastakbalahu ahluha. Sambil biyang maka to entertain, biyak ako sin tao Makkah.
qabla wusulihi ilaiha. Away pamiyamot pa Makkah, biyak na si asal. Ang mukha ito, darajat to di, Tufail bin Amrin ad-Dawsi. Wa badalu lahu ajla tahiyatin wa akramat takdir. Ang panila dihil. Hindi ang mga salingkat-lingkat na greetings, mga kato welcome. Tawakan biya mga salingkat-lingkat na istikbal, pagbak. Wa akramat takdir. Iban salingkat-lingkat na biya mga ini hantang sin pag-welcome, wayron na lumingkat biya sin pag-welcome kaniya. Tinaliag butod siya sin tao Makkah. Wa qalu lahu, ampa na sila namong kita nila Tufail, ya Tufail, innaka kadimta biladana, nakasud nakaratong nakaw mari pahula namo. Wa hadha ar-rajul alladhi baina adharina qad a'dala bina. Bunal to din amo kusugyawn. Amuin antara namo, amuin haliuran namo. Nakadil kamu problema. Wa qad farraqa jama'atana. Iban, mga napulak kanat na paghambok namo. Kasi parit na kami ni. Wa shattata amrana. Iban, nagdugaing-dugaing na yung mga kakahinang namo. Napulak kanat ng kakahinang namo. Wa inna ma qawluhu kas-sihir. Muna to din kabtangan niya biya sihir, bang ko makarungog, may love ko, makawa ko. Yufarriqu bayna ar-rajuli wa abihi. Intanda niya, kusog sinsir niya, masiparit niya, inhambo kusog, iwan sin ama niya. Tina makapag kalu atau akan makapagbutas in anak iwan sin ama. Wa bayna ar-rajuli wa akhi, nambo kusog yung sintay manghud niya, makapagsiparit. Kapag butas, iban sinambo kusog, iban sinasawa niya makapagbutas sabab sinsihir niya. Wa inna nakhsha alaik, muna to din kami, landuin buka na mo, ada kalak mabiyad to kau, makaagad kau kaniya. Wa ala kaumik, iban makaagad din kauman mo, kabukan na mo resab, o din na makauman mo, biya makalamod, makaagad, makawa sinsihir niya. Maqad dakhala alaina fala tukallimhu. Mangkaw makasud na pahula Makkah, ayaw siya dah magbisara. Wala tasma'anna minhu syai'an. Iban ayaw tud kau tumungog kanya minsan unong nahambo. Wa yaqulu Tufail fa Allah. Inagi Tufail, sapahan ko pa Allah Ta'ala, mazalu bi hatta ajma'tu an la asma' minhu syai'an. Sambilong niya, wayron tud sila himundong, biyato dia mga hilalawngan, bulansang nila, bisara nila. Sambil, amin nakapagniat na ako, amin di tud ako dumuhog kaniya. Artinya di tud ako dumuhog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi Tufail. Wala ukallimuhu, di tud ako dumaka niya magbisara. Hatta hasyautu udhuni hina gadautu ilal masjid kirsafan. Sambil niya beon imbiya mga tainga ko o imbiya mga diungog ko, hawak to nakakadto ako pa masjid. Farkan min an yablugani syai'un min qawlihi. Biya mga nagbidda, imbiya mga diungog ko kaniya, nagbidda iban sin diungog ko, tawakan bisara si mampay kako bidda dukain. Aywa. Kala fagadawtu ila masjid. Di matong na ako pa masjid. Fa idha huwa qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah. Kita ko ba ni Rasul, siya timitindog si masambayang doon sa Ka'bah. Fa qumtu qariban minhu. Timindog ako doon adaig niya. Fa aballahu illa an yasma'ani ba'da qawlihi. Inallahu ta'ala di mabaya sehingga subay da ako makarungog kaibanan kabtangan niya. Pasami ito kalaman hasanan, nakadungog ako rin kaniya kabtangan marayaw. Fakultu fi nafsi nagi ko wathkala ummi, pamagat wathkala ummi, mga ini kabtangan kaya bugatan hiina. Wallahi, artinya may mga inkabtangan bini, amin bukon to eh. Ambay anak ko siya-siya. Ambay anak ko makawasin pitna. Wallahi inni
rajulun labibun sya'irun. Bunal to din ako hambok usog, maingat maghimumungan, maingat magsiir, maingat maglangan-langan. Ma yukhfa alayya al-hasan bil qabih. Inako ini usog, bright, matalino. Iban wayron din ha mga in marayaw, kaingatan ko mapinig ko in marayaw din ha mangi. Fama yamna'uni an asma'a min hadha ar-rajul ma yaqul. Unon biya mga kiapagang kako, may tako di dumungog hambok usog ini. Hauno na kiakabtang niya. Fa in kana hasanan qabiltuhu. Banging kiyaw singkabtangan niya marayaw tay maun ko. Wa in kana kabihan taraktuhu. Banging kiyaw niya bukon marayaw layuan ko, tinggalan ko. Pamakastu hatta insarafa ila baitihi. Nakaistambay ako. Sambil miyadto siya pabay niya. Tinya minuit na Rasul pabay niya. Fattaba'tuhu. Miyagad ako kaniya. Yurul ko siya. Hatta idha dakhala baytahu. Sambil nakasud siya pabay niya. Dakhaltu alayhi. Nakasuday sa bako pabay niya. Faradtu alayhi kissata makdami. Ampa ko biyan kissa kaniya. Amin kissa. Suy-suy ka ako hawakto nakaratong ako pa Makkah. Patakwifan nas iyaya, iban pamugaisin mga tao kako. Wasaddal udhun bil kars. Iban amuin tambunan kurintay nga ko. Sintela, tawakan singkuton, tawakan tambunan sinununo na. Thumma simai ba'di kalami, pakusuy-suy kanya, diungog ko in mga kaibanan kabtangan niya. Wakultu lahu irid alayya amrak. Display na kako, suy-suy ako, simbiya mga pakaradyan mo. Farada alayya al-Islam. Ya kita, ya sawa ka ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suisuyan niya ko sin agama Islam. Wa ta'ala alayya al-Quran. Ampa niya ko biya mga biyaitan atau kan ini biasan sin Quran. Wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsana minhu. Kaiyan siya. Wayruun ako nakadungog lando lingkat kabtangan dain sin kabtangan niya. Wala amran a'dal minhu. Iban wa ako nakakita amin pakarajaan hinang labing kaadilan din kaniya. Atau akan labing kabuntulan din kaniya. Paaslamtu, di nasababyan nag-Islam ako. Wa syahidtu, ampa ako nagsyahada. Syahadat al-haq, syahadat amin pagkasabundalan. Wa qultu lahu inni muta'un. Bunal din ako, ini nagtataat ka ako, ingkauman ko. Atinin kauman ko, nagtataat ka ako. Waraji'un ilayhim, ibanin ako magbalik ako madto kanila. Wada'ihim ilal Islam, ibanin ako manawag-tawag ako kanila paagama Islam. Fad'ullaha an yaj'ala li ayatan fada. Ang pabiyanon niya, duahi ako. Duahi, pangayo ko pa Allah Ta'ala. Amuin, hinangon niya ako tanda. Hinangon niya ako tanda ayah ang panangin doain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ayatu annahu lamma dana min qaumihi. Intanda dil kaniya sinallahu taala masuk naman siya mon pakauman niya hinang sinallahu taala nuran sahaya. Doon na pamayhuan niya mitla misbah biya mga florisin yun sahaya niya. Inahan si Allah Ta'ala doon. Biutangan si Allah Ta'ala doon. Napay mayuan niya. Sahaya. Biyasin sahaya sin light. Pakala Allahumma fi ghairi wajhi. Nangayo siya doa. Ya Allah ayo sadya doon ha. Ini. Butangi pa sayap. Atau akan bukon doon. Habayho ko in saya. Aksya niya kulo. Yung kabugan ko takali ni pamong nila. Atin ya Allah ayo butangi sahaya yung bayho ko. Aksyan yaqulu in kabugan ko nakala inipamong nila hadhihi musla ini biya mga kato ini musla biya mga hinang-hinang sadya biya mga artista yon at ini biya mga drama sama sadya. Fatahulun nur ila sawtihi fada'a abahu wa zawjatahu ila al-Islam faslama. Sambil law niya fatahulun nur ila sawtihi biya mga mahinang law niya. Ini nahinang india mga saya yaun ini din habayhu niya harap matufa sautih niya.
sawtih ini amun ha unahan niya. Fada'a abahu, ang niya na idyawahanin ama niya, iban sinasawa niya agama Islam, na nag-Islam siya. Fa'abta alayhi qawmahu fil Islam, lakin lam yazal bihim hatta hajara ba'dal khandaq. Iban biya mga ingkauman niya, wayron patun agad simud pa agama Islam at ina nag-inot-inot pa. Sambil simud pa agama Islam, sumagawain siya, masi-masi siya doon na kauman niya, sahingga nagijra siya, puas na buno sin khandak, wa ma'ahu sabuna. Inmiyagad kanya nag-Muslim, kapituan au thamanuna baitan, kapituan atau akan kawaluan bay, den ha kauman niya. Waqad ubliya fil Islam balaan hasanah, atin niya kiadilan siya biya mga ini sarayo-rayo na amin daraw kan haagama Islam, sin sarayo-rayo na amuin ini regalo atau kan ini karayawan. Wa qutila syahidan yaumal yumamah, ang pasya nabuno syahid buno sin yumamah. Amo ini biya mga continue taman insyaallah taala next atungod sin mga manusya kadawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta timayma sin panawag tawag niya insyaallah subhanahu wa taala miabot na isa bin waktu sin kita bang biya mga on pagtausog na mo amon bukon na takan di mabuntol na paguntulan yung rakuman sin kami ni karesa na mo bukon tausog insyaallah subhanahu wa taala ini ibalik ko biya mga hilalawungan matupaguro na to kalasahan insyaallah subhanahu wa ta'ala falyatafaddal fadilatuhu al-mashkura. Alhamdulillah, niyadto na in sarayaw-rayaw lang ta suy-suy amin tungod paparkala pagdako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil namayan ha amin liuran si mga Arab dahil ha binaybayan sin pula Makkah sampai pa katiluahan sin Jazira Arabia, iban sin mga tisulakan sin mga manusia amoy nagmuhot nakarungog sin suy-suy niya di magpakmaon kaniya biyan nakanda Abu Zar al-Ghifari damikyan sin mga sila amoy kisa niya hain doon mahuli amoy daing haula daus long tahang kahula iban sin Abu Hurairah radhiyallahu anhuma sambil amin kaya rijikian siya sa rayaw-rayaw rijiki amin nasahid siya sin pagbuno doon ha ini pagmurtad Musailama al-Kadzab at inihatim po na sin Abu Bakar as-Siddiq dito rin ha mga sa rayaw-rayaw rijiki kaya dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amoy nawapat siya shahid amo na siyusukat si mga bariman amin ko no yadtuhi ka tukbal kanila sa rayaw-rayaw pamarasahan si mga sila biya na si mga kaibanan amoy nagnaik haji pa Baitullahil Haram amin tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya didikian sila amin kaya hanggusan long tasin crane doon sila nagini sasai muna ti mga tao nakajakpat hajaman na to ini mga silayad to na biyaway tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga abutan doon ha waktu sin paghaji at tawalong ta katakdilan in sila hikakuwol doon ha amin dua baki al-Gharqad al-Makki iban sin Madani in sila yan manuituyan palom sin surga di na sila hisabon na ampay mga silayad to amoy nasabot doon hayan kaya hantakan lang ta sin crane na nag-order in lang ta sultan sin Mamlaka al-Arabiya Saudiya in sila katan dito kiyubol ha Madina al-Munawwara dito kabaki Madina na sarayaw-rayaw na lang ta pangubulan halaw man sin dunya ini amo na indua lokal yan yadto yung mga sarayaw-rayaw rijiki tiyak kaya tukbal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman na to ini biya si mga sila nakaunay sa yadto kaya tukbalan sin sarayaw-rayaw
ini dirihilan ng Allah subhanahu wa ta'ala karena si paglugtok nila amoy maingat sinakamansarta na maupog sinakama alhamdulillah murah-murahan namoy in maka hampit day sub kita ni ulang takarijikian dahil nga mga sarayaw-rayaw dirihilan ng Allah subhanahu wa ta'ala na yadto na yung pangadyan sing kita ni na sinagi amoy in kanapan na kumahan hawak to balik sabab miyawat na yung wakto na to bihayaon nakaliw na in jaman lang tasin ini waktu tadi insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko ba ini guru na to magkhatam ni bandua balik at pagdal siya na to masbuhan. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala.